ukuqala komoya wokumhlubuka uNkulunkulu lo engikhuluma ngawo mangithi bagcine bengasayi eShilo lapho uNkulunkulu ayebakhombise khona. Wangena ngayo lenkosikazi lo mfana wathi mangabe seyibuyisile le mali yakhe wayesethi mntanami le mali ngoba sengimdala akusekho lutho engingalwenza yona ngoba noma sengenzani manje akusakungenelisi. Akusekho lutho engingalithenga ngayo lungijabulise. Wayesethi kungcono ukuthi siyenze ibe umnikelo koNkulunkulu bakithi, sinikeze umuntu ozosibazela isithombe nembala. Wayesenze njalo, bahlangana nalomntwana wakhe, naye lo mfana wangenwa umoya kanina wokuthanda imali. Uthe mangabe sebezakhile lezi thixo wayeseyithatha lo mfana eseyibeka endlini yakhe, esegcoba abefundisi esekwakhela nendlwana lapho kuhlala khona. Angazi-ke ukuthi kwaqala kanjani ngoba kuthiwa kugcine laba bantu bakwa-Israyeli sekuthi noma behluphekile baye khona, bafike banikele ngoba gcine sezisihlanu lezi thixo. Khona okunye okuyijuba, khona okunye okuyibhubesi, khona okunye okukhozi. Mangabe indoda ifuna umfazi ihambe iye khona ifike inikele kulokho okuyijuba. Mangabe umuntu efuna ingcebo afike anikele kulokho okukhozi. Uthe gcina base bezenzela bona lezi zinto, nalo muntu waba nejubana lakhe emzini wakhe, nokhozana lakhe emzini wakhe, nebhubesana lakhe emzini wakhe. Bagcine kwagcwala izwe lonke, ababe besamkhonza uNkulunkulu wawoyise. Kodwa lo Elkhana wasala yena yedwa, noma abantu bonke bezwe lakubo bengasayi emzini kaNkulunkulu. Yena yedwa nezingane zakhe wabe lokhu ehambile eya kulo muzi waseShilo. Angazi ukuthi wayeqhutshwa yini ngoba wayengenalutho, noma sekufika isikhathi sokuba uNkulunkulu engampha abantwana, asikho isikhathi lapho ake aya khona kule ndawo engisho. Wabe lokhu ephikelele njalo eShilo ibandla lamaNazaretha phakathi kwesizwe sakubo lake laphela langababikho, wasala yedwa nezingane zakhe.
akwaba bikho muntu osayayo lapho uNkulunkulu ayebakhombise khona. Bonke abantu base beyivalele endlini na lawo matshe abaziweyo naleyo mithi ebaziweyo, sebekhonza khona. Kodwa le ndoda yabe ilokhu ihambe njalo kulomuzi, ayaze yayeka. Kuthe kugcina yayisithi ma izohamba kube khona imizi ehamba ingenela, mhlawumbe bemibili mhlawumbe bemithathu, ifike ishumayele khona ukuthi ngenyanga ukuthi siyahamba siya emzini kaNkulunkulu, anithandi yini nina ukuhamba nathi? Abanye abantu bamxosha, abanye abantu bamethuka, abanye bemshaya. Mhlambe abe khona lowo muntu oyedwa ovumayo. Mafika leso sikhathi saleyo nyanga ahambisane naye, bafike banikele uNkulunkulu bethandaze bebuye emzini yabo. Kodwa kwakungekho lutho oluhle olwalukhona emzini walomuntu. Wayemthanda yena uNkulunkulu, kodwa waye umuntu onosizi ngoba umfazi wakhe wayengabathola abantwana. Nabantu abanye babe ngamyekile ukumgcona ukuthi uyolokhu wehla wenyuka uze kube nini, ngoba noma uhamba kanjalo kodwa awunalutho, nomfazi wakhe akanabantwana. Lo Jehova ode uhamba uthi uyonikela kuye, uphi kuzo zonke lezi zinto ongenazo? Akakuphi ngani abantwana? Uboni ngani ukuthi ayikho yonke lento yenzayo? Beka thina sihlalele emakhaya nabafazi bethu, asisahambi ngaleyo ndlela, kodwa abantwana sinabo esibaphiwe onkulunkulu bethu abawukuthi nonkulunkulu bethu abawukuthi. Landela thina. Kodwa lo muntu wayengabalaleli. Kwakuye kuthi njalo makufika isikhathi sokuya emzini kaNkulunkulu, athathe izingane zakhe aphume ahambe nalo muntu amtholayo yedwa ovumayo ukuhamba naye. Mangabe engatholanga muntu njalo ahambe nezingane zakhe kuphela. Afike anikele ngenhliziyo ephelele, enganikeli ngenhliziyo yendoda ethi anginabantwana, ukunikela kwami kusizani ngoba anginabantwana. Anikele njengamadoda anabantwana abagcwele imizi. Mase kufika isikhathi sokuba abuyele emzini wakhe, akhuleke aphindele emuva ezweni lakubo, phindele emzini wakhe. Uthe kugcina imizi yayisiba mbili, athi mayiphuma ibe mbili imizi ethanda ukumlandela, babe khona abantu abayingcosana abathanda ukumlandela. Uthe kugcina yabakhona imizi eyisihlanu, angazi ukuthi babelandelani laba bantu kulo muntu ngoba wayenosizi. Kwakungekho lutho olwalukhona kuye uNkulunkulu ayemnike lona olwalungabenza laba bantu bethembe kule ndlela yakhe ayeyiphikelele.
angazi ukuthi umoya wokuthi bethanda ukumlandela wawususwe yini, kodwa bagcine baba khona abantu ababili, baba khona abantu bagcine sebeyisihlanu, bagcine sebeyishumi, bagcine sebeyamashumi amabili. Umaye yakhona ashintshe indlela, ngelinye ilanga aphume ngale ndlela, ngelinye ilanga aphume ngale ndlela, ngelinye ilanga aphume ngenye, ehambe ekhuluma nabantu endleleni lapha ahamba khona ukuthi anithandi yini nina ukusilandela, siyahamba siya emzini kaNkulunkulu siyokhonza uNkulunkulu wawo baba bethu. Abantu basebedikibele ngalesi sikhathi. Indaba yabantu nokulandela kwabo uNkulunkulu injalo. Ngesikhathi uSamson esekhona babe khona abantu abayingcosana ababenamathele uNkulunkulu, kodwa ngamhla uSamson esefile naleyo ngcosana eyayisekhona isasele ayabe isasithola isibindi sokumkhonza uNkulunkulu, ngoba wathi mayehamba uSamson basala bahlupheka kakhulu laba bantu. Isandla esesindayo esasikade siphezu kwabo engakabi bikho uSamson sase sibuya phezu kwabo. Isibindi sokunamathela kuNkulunkulu wawoyise ababe besaba naso. Baba bodwa abanye abayekayo ngoba bethi senzela ukuthi singahlupheki, senzela incindezelo ephezu kwethu ibe ngcono, ukuze laba bantu bengeza ukusihlupha, ngcono ukuthi lo uNkulunkulu wabo labo uNkulunkulu babo sibalandele, senze njengabo. Kodwa lo Elkana yena yedwa akazange amhlubuke uNkulunkulu wawoyise, noma engenanto, ngoba umthetho wesizwe sakubo uma umuntu engenabo abantwana babafana usuke efana nomuntu ongelutho, noma inkomo ingaba nayo nemali abe nayo, kodwa uma engenabo abantwana babafana wayesuke efana nomuntu ongelutho. Kodwa noma kunjalo, noma eseyedwa, sake saba khona isikhathi eside kakhulu lapho lolu hambo ayiluhamba oluya kulo muzi engikhuluma ngawo wayeluhamba yedwa nezingane zakhe kuphela, ngekho umuntu okumphelekezela komuntu. Abantu besizwe sakubo bonke sebehlubukile, ibandla lamaNazaretha lonke selihlubukile, seliphelelwe amandla
kodwa le ndoda ayaze yayeka makufika isikhathi senhlangano kaNkulunkulu ibophe umthwalo yayo nezingane zayo. Ngalesi sikhathi wayengenabo abantwana, kwakusewuye nomkakhe nezisebenzi zakhe. Ahambe aye kulowo muzi kaNkulunkulu, afika khonze, athandaze, anikele. Makufika isikhathi sokuphela kwenhlangano abuyele emzini wakhe. Kwagcine babakhona abantu abayingcosana abamlandelayo. Kwagcine kwabakhona abantu abayingcosana uthando oluvukayo kubo. Ngithi-ke indaba yalomuntu iye ingakhulunywa uma ngabe kusuke kukhulunywa indaba kaSamuel. Uye kukhulunywe indaba yakhe uSamuel, kukhulunywe indaba yethemba likanina.